igama lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele baba umfundisi, ngibingelele umama, ngibingelele intombi, ngibingelele ubaba wethu sesizweni. Ngilethe ubufakazi on Friday. Ngijwayele ukuthenga kuyilo umuntu ngithengele umfana wami perfume. iPortuguese indoda yakhona. Indawo yakhona yabona ukuthi kusemkhathini, umkhathi ngaphakathi kunamaphondo, kunekhumba zeinyoka and all along bengithenga kuyo. Umoya ongcwele wathi la kusemkhathini ungawuthengi le perfume. But because uyawa mixa lama perfume bese ngithe angenzele iperfume amixe ngibhadala. Umoya ongcwele uthi lento oyiphethe inenyoka phakathi. Ngithi mele ngilale. But enye inhliziyo ithi imali yami, enye ithi ilali ngihambe nayo endlini. Mangifika nayo endlini hayi ngene endlini ngilale. Ekseni umoya ongcwele uthi hamba ulahla lento le. Lento umkhokha umoya omubi. So ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngizivile ilizwi lakhe ngayifeza ngahamba ngayolahla. Ngiyabonga kakhulu. UJesu Kristu inkosi.